Hai Hampo, Assalamualaikum. Yang ni saya punya tempat live streaming lah. Saya letak 2 kerusi, 2 sofa. Lepas tu belakangnya ada tempat lukis. Belakangnya ada lukisan laut, lukisan piramid. Dan lukisan apa ni? Saya pun tak pasti. Ini lukisan batu dalam dasar laut. Dan avatar saya bergerak mengikuti kepala saya sebab saya pakai avatar punya camera reality avatar live streaming. Reality avatar streaming ni buatkan saya banyak kawan lah. Tapi ni kan white baru, kawan baru, community baru. Saya harap orang sudilah kawan dengan saya dekat reality akaun baru Reka ni. Lepas tu saya letak papan dekat bawah. Bahasa apa lah mak baca tu. Lepas tu kat belakang tu ada macam background askar. Kan saya buat avatarnya avatar penampilan tomboy, avatar penampilan lelaki. Okay. Hai, nama saya Reka. Korang boleh panggil saya Re atau Ka. Okay. Reka macam tu. Senang nak disebut lah. Reka akan mulai live streaming malam ni lah kot. Malam ni saya nak cuba live streaming dekat akaun Reka yang terbaru, akaun reality baru. Tapi kali ni vibe dia tenang, tak sama macam akaun yang lama tu yang kena bully, kena toxic macam-macam. Kena ejek, nama real saya kena ejek. I can allow my real name get hate. Like they hate my real name. They can hate my real name because my real name is from my family yang lahirkan saya ke dunia ni. Sebab tu saya boleh lihat dunia sekarang. Ya. Bye bye, enjoy this video guys.